Boaz, Jakin i jedan supsta strane koji se zove lepota. Ezoterija, energije ezoterije je deo lepota. Pokriven mudrošću, Boaz, snage, Jakin. Ti stubovi pripadaju hramu Solomona, vekovima i vekovima. Rekli su Francuzi 1700. godine u nekoj modernoj masoneriji i Englezi ugle da su dobili svetlost. I ja pitam moju malenkošu, ko je svetlost dao vama? Jer mi smo 6026 godina postojimo. Nismo dobili odgovore. Svetlost dolazi iz našeg hrama Solomonovih, gdje počinje snaga, mudrost i lepota da ujedinjava mikro i makrokosmos duše naših masona. Ključ. Solomonovi ključ. Solomonovi ključevi. Večeras podelišu vam nekoliko tajnih znanja kao uvod koji ćemo ostali dubokih znanja da budemo stručnim snimama i obukama koji pripada vama, a naše je da podelimo znanje sa našim bratom tamo gdje pripadate znanje i moć. Prije da počnem naših tajne, istinskih masonskih tajne da delim, naučit ću vas nešto što je jako interesantno. Pitali me šta je prevara, poštovani braće i sestre. Kažem, prevara je iskoristiti neznanje ljudiju. Ponavljam, prevara je u čovečanstvu iskoristiti neznanje ljudiju. Kako je Lucifer, đavo, prevario čovečanstvo, tako da naterave da ljudi veruju da on ne postoji. Lucifer je bio učitelj 40.000 anđela. Je bio prosječan. Naterao je da ljude poveruju da on ne postoji. Ključ Solomonovi. Prvi ključ zove se Ars Goetia. Braćo i sestre, prvi ključ Solomonovi zove se Ars Goetia. Pripada znanje iz Babilona. Istinski mason nije taj istinski mason dok ne nauči i ne zna duboka naša znanja, Solomonovih znanja, gdje imaju 5 ključeva tajnih. Ars Goetia, znači znanje kontrola, demonologije. Nemojte se čuditi. Znanje i kontrola demonologije sa crtanjem siđile. Imamo 72 siđila, zaštitu protiv demonologije,